Sanibonani ke wema ubongiwe lo indlovukazi umlomo ungathethi imanga Ngiza Nendaba wena Uza Nendlebe. Namhlanje ngizonixoxela istory somngani wethu owangixoxela sona uthi ufuna ukusixoxela ukuthi le ndoda nayo wayithola kanjani. Hayi ke umngani ke uthi uhlangana nalo bhuti uyamshayela uthi makamshayela lo bhuti amtshela ukuthi enene hayi uyamthanda ufisa ukuthi bathandane. Uthi lo sisi lona ngizitshele nje ukuthi uyangibhedela lo but ngingamnaki. Uthi aphinda aqhubeke lo bhuti lo alokho eqhubeke emshayela uthi ngizuthi hayi no ngeke nami ngiyathi ngiyamfuna ngoba phela ubhuti wemuhle. Uthi abese eyamtshela kubhuti ukuthi before siqomane ngicela ukukutshela ukuthi nginonkosikazi emakhaya and nginanezingane. So ukushandana kwethu kuyisivumelano sokuthi unkosikazi wami angeke aza find out ngawe and nawe ngeke uzulokhu ngihlupha ungitshela ukuthi manje kwenzekalani. Kusho nje they had an agreement ukuthi umjolo wabo bazowenza kanjani. Awuzozwa yini hayi iqhubeke ke intombazane ithi hayi sithandane nje kube mnandi ithi yonke into ihambe kahle. Athi ngivuma ukuthi ngingene kule agreement esivumelene ngawo ukuthi ngizothandana naye even though ngiyazi ukuthi unomfazi. So wathi ubhuti ke ngoba ngase ngihamba ngiyomvakashela nasendlini yakhe uthi uyangitshela ubhuti uthi ucela ukuthi unkosikazi wakhe makafona ngingakhulumi ngingakhohleli ngingathi vu endlini. Uthi nangampela uthi nangampela unkosikazi wakhe ngivakashile khona oqala akhulu amfonela. Uthi makamfonela indoda ihambe yohlala edining room. Uthi ke nangampela abakhulume nabazi baqede mayiseqeda ukukhuluma nonkosikazi wayo bese yabuya kize kuyena usisi lo umngani wethu. Uthi kungabi indaba zalutho phela ngoba nake isivumelwano ababe nazo and uthi qhubeke futhi noma unkosikazi video caller uthi njalo maka video call uyasukuma hamba yohlala edining room bakhulume nonkosikazi wakhe yena ulele ekamereni embedeni kungabi indaba zalutho. Uthi noma mhlambe kuthi uya phone unkosikazi wakhe yena use toilet funeka ahlale ke etoilet angaphumi until azaqeda ukukhuluma nonkosikazi wakhe. Uthi ke wasetshela abangani bakhe ngelinye ilanga uthi ingase ngitshela abangani bami ukuthi ngihlangene nenkinga enjena. Uthi manje futhi into eyinkinga ke manje ngavuma kulobhuti ukuthi enene angizi kumphazamisa unkosikazi wakhe kodwa ngiyeza ukuthi manje uthando la kumina lusha ngaphakathi akusavuma ukuthi ngizifihle. Lo bhuti ungifihlile kunkosikazi wakhe akamtshela unkosikazi wakhe nami ngangivumile ngoba ngine understanding ukuthi ngilokhuzana ngiside chick yakhe. Uthi hayi kodwa manje sengiyahluleka ukuthi abangani bakhe bamhlohle bathi ngeke udlala indoda wena ziveze. Uyeza ku part 2. Sanibonani ke bangani ubongiwe lo indlovukazi umlomo ungathethi imanga nangu ku part 2. Uthi ke abangani bakhe angithi bathe nje ke udlala indoda wena ziveze. Uthi nangampela ke uthi eqale ke indoda yakhe ahambe futhi imbize im-invite over i-apartment yakhe. Uthi azitshele nje ukuthi yazi ke namhlanje nginawe ishaqa ngeke azangijwayele kabi lo alokho engifihle. Uthi aqale mase fika endodeni yakhe ayibuza indoda yakhe athi indaba ufunini ukuthi mhlambe uthathe isithembu ukuthi ube namakhosikazi awu2 ngoba sengiyabona ukuthi nami ngiyakuthanda. Uthi indoda ithi cha njengoba sasivumelene nje ngokuthi wena ngizokufihla ngoba nginonkosikazi and wa understand ukuthi nginonkosikazi emakhaya ngicela sigcine kanjalo angizimisele ngokuthatha unkosikazi wesibili unkosikazi wami ngiyamthanda ngakutshela siphuma kude naye konke engiyiko sikwenze kanye naye. Uthi intombazane ithuliza ukuthi inhliziyo yayashaya ke manje sokubhlungu ngoba phela usemthanda kakhulu lo bhuti and umthanda ngokweqiniso akasazimisele kwayena ukuthi amluze. Hayi eqhubeke intombazane ithi hayi ke balale ngalelo langa uthi aphinde futhi abuye eze ku apartment yakhe. Uthi makafika lana inkosikazi aphinda phone futhi. Uthi makafona akafoni ke nge video call this time ufona nje nge audio. Uthi ke bese usisi lo bitte die 812 anrufen. Adi bitte die 812 vielen Dank. Uthi ke bese usisi lo abese ayikhohlelisa. Uthi ngivele ngikhohlele bongiwe like ngikhohlele kakhulu ngithi nje ukuthi uthi ngikhohlele kube ngathi ngizofa kube ngathi khonto engichoka emqaleni ngingena amanzi ayongena epipini erongo. Uthi ngakhohlela. Uthi ubhuti umfazi wakhe uyabuza ukuthi enene ubalo okhohlelayo. Uthi wezwa ngendoda nje iphendula uthi enene hayi iTV khona iprogram engiyibukile kuTV.
uthi athule indoda ingamnaki ingezi ngisho ukuzobuza ukuthi uright yini. Ithi mayisiqedile ukudrop ifone bese yabuza ukuthi uright yindaba ukhohlelelani manje why usufuna ukubanjwa ngoba phela besikhulumile ukuthi enene ufune ukuzifihla. Uthi cha ngijokekile bengiphuza amanzi aya endaweni wrong. Uthi hayi asuke ngelinye ilanga indoda ithi hayi ke nokulungile, and then kuqhubeka uthi nangelinye ilanga futhi umfazi afone uya video call ke manje uthi bahleli bobabili dining room besakhadlisha nje kumnandi kukuhle nje. Nakhona futhi abagqokanga bobabili bahleli nje bamapunapuna. Uthi athi usisi avela asukuma uthi ngivele ngidecide nje ukuthi ngisukume cross across ifone ngiye toilet. Uthi unkosikazi wakhe wathi ubalo hamba emva kwakho. Uthi indoda yathi khona umuntu osemva kwami. Hayibo akukho umuntu lana yini lo uboneni. Uthi ngibona intombazane engagqokile idlule emva kwakho. Uthi hayi ngeke akukho intombazane ngihleli ngedwa kusho ukuthi lana phela shuthi ubona izipoki. Uthi baxabane that day nendoda. Uthi ngizithulele ngingasho lutho nje baxabane kuthuleke ke kuqhubeke nango ke upart 3.